Ошол Кадыр кечеси тууралуу Аллах субханаху ва таала бул Кадыр сүрөсүндө мындай дейт: Estağfirullah, A'udhu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leyletil qadr, ve ma adraka ma leyletul qadr. Leyletul qadri hayrun min alfi şahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Allah Teala biz Kur'an-ı Kerim'de Laylatul Kadr günü düşürdük. Eyyuhen nebiyyü, ey peygamber, bu Laylatul Kadr keçesi kanday ekenini bilesin mi? Dep Allah Teala kayırmışlar. Kadir keçesi. Uşu Laylatul Kadr günü biz Kur'an-ı Kerim'de düşürdük. Bu Kadir keçesi kanday ulu keçe. Kanday ulu gün ekenini bilesin mi? Laylatul Kadr hayrun min alfi şehr. Kadir keçesi bu 1000 aydan artık. Kadir keçesi 1000 aydan artık. Bu günde perişteler Cenab-ı Cebrail aleyhisselam bu günü Allah'tan buyruğu menen yeryüzüne düşüyor. Perişteler menen Cebrail aleyhisselam yeryüzüne düşüyor. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Uşul Kadir keçesinden, bu Kadir keçesinden tek kana жақшылықтар bulup, jamanlıklar bolgoy, kaçanga çeyin, taң жүргөнгө çeyin. Bu gün, bu keçe, uşundan en ulu keçe. Uşunduktan bu gündü az ele 3-4 saat bu gündü, bu keçeni jönele uykusuna muhtavastan, jönele ötkörücü vermesden emne kılıp, hiç olmasa tasbih aytır, tahlil aytır, peygamberlere salavat aytır, oşonu menen ötkörüydü, ibadat kılıp. Bu bir yılda bir jolu keletilgan gün. Uşunday ulu gündü bekör ötkörücü vermeydi. Tenezzelül melâiketu ve ruh, Cebrail perişte, andan keyin perişteler bu yeryüzüne düşet degen ayatta, bu ruh degen manide, bu tafsirde, keyfi tafsirlerde arkanday mani aytılar. Ruh degende bu yerde Cebrail aleyhisselam aytar, köpçülük tafsirlerde. Bu şu ruh degen manini وعن كعب بن الأحبار أن سدرة المنتهى فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. عن كعب بن الأحبار Allah razı olsun bu kişiden Sidratul Muntaha degen yer var. Sidratul Muntaha degen yer bu periştelerden tura turgan yeri. Sidratul Muntaha degen oşo periştelerden turgan yeri. Al yerde perişteler var, bürok salı kança ekenini hiç kim bilmeydi. Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Oşul Sidratul Muntaha degen yerde durar, Cebrail aleyhisselam Kadir keçesinde oşul perişteler menen yeryüzüne düşer. Cebrail aleyhisselam Allah'ın dört olsundan olur. Kança perişte olsa Kadir keçesi günü o yeryüzüne düşer. Oşul perişteler. Ondan ki Cebrail aleyhisselam bu keçede kança adam bolgan bolsa utkabay. İbadat kılıp, zikir kılıp oturgan bolsa, oşolardan birösünü de kaldırmasdan her birösü menen körüşüp çıkar. Her birösü menen körüşüp çıkar. Karanızlar, Sidratul Muntaha degen yerde kança perişte olsa, oşolardan bardığı kelip,
ушул кадырдын тосуп жаткан пенделер ар бири менен көрүшүп турат. Эми ошол периштелердин Жабриил алейхиссаламдын биз менен көрүшкөндүн кандай белгилерине кантип билебиз десем, ал белги эгерде адамдын денеси титиреп, жүрөгү жумшарып, көзүнөн жаш чыккан болсо, ошондо Жабриил алейхиссаламдын келип учурашып кеткенинин белгиси дейт. Бул кадыр күндө өзүнүн кылган күнөөлөрүнү мойнуна алып, Аллахым ушул күндө күнөөлөрүмдү кечирчи, ушул күндүн урматында кимди капа кылган болсом, ата-энемди капа кылган болсом, ошолордун күнөөсүнү кечирчи деп жүрөгү жумшарып кадыр күндүн урматында көзүнөн жаш алып, денесине титирөө басып, ушинтип өткөргөн болсо, ошол коркунуч болсо, бул ошол Жабриил алейхиссаламдын келип учурашып кеткенинин белгиси ушул. Вахтарафу фи вақтиха, бул кадыр кечесинин кайсы күнү экенини бул ошол пайгамбарыбыздан кийин эле бул талаш болуп кеткен. Буну билесиздер, кайсы учурда бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул кадыр кечесине тууралуу үммөтүгө айтайын деп чыккан учурда эки бир тууган мусулман бир тууган бири менен тарткылашып жатканын көрөт. Ошого алаксып, анан кадыр кечеси кайсы күнү экени бул пайгамбарыбыздын эсинен көтөрүлүп кетет. Ошентип кадыр кечеси кайсы күнү экени белгисиз болуп калган. Көп анан пайгамбарыбыз ошол акыркы 10 күнлүктө деген, ошол акыркы 10 күнлүктө так күндөр деген. وقال بعضهم إنها كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع وذهب عامة المشايخ إلى أنها باقية إلى يوم القيامة. Bu nerse kıyamatta çeyin talaş bolup gelerek bu nerse. Kıyamatta çeyin kılgan bu nerse. واختلف في تلك الليلة فقال بعضهم أول ليلة من رمضان. Yani kebirkiler Ramazan'ın avvalda keçesinde dedi. Köpçülük kebirkiler avvalda keçesinde dese. وقال بعضهم ليلة 17. Kebirkiler 17. keçesidir. Ramazan'ın 17. keçesidir. Kebirkiler. وقال الأكثر في العشر الأخير من رمضان. Yani köpçülüğü Ramazan'ın akırkı 10 gününde de ayıklar. Ulamalar. Köpçülüğü. واتفق عامة الصحابة والعلماء على أنها ليلة 27 من رمضان. Yani sahabalar, andan keyin ulamalar jalpысы birigip bu Ramazan'ın 27. keçesidir. Uşul nersege toktolgan. Köpçülük alımlar, sahabalar uşul Ramazan'ın 27. keçesi dep aytkanda. Uşul nersege toktolgan. Hazır biz uşul Ramazan'ın 27. keçesi toktolgan. وقال يا محمد أعطيتك وأمتك ليلة القدر عبادة فيها أفضل من عبادة 70,000 شهرا. Ey Muhammed, sana senin ümmetine Laylatul Kadir, Kadir keçesini verdik. El ibadetu fiha, bu Kadir keçesinde ibadet kulu min ibadeti 70,000 şehran. 70,000 ay ibadet kılgandan bana жақсырақ deydi. Bu ayda. Senin ümmetin misal. Bir jolu 2 rekat namaz okuyup koydunuz mu? Bu keçede oşan aytdı da mağa 70,000 ay ibadet kılgandan жақсырақ deydi. Bizdin oşu uykusuna 2 rekat okugan namazımızda. وقال بعضهم قال الله تعالى يا محمد ركعتان في ليلة القدر خير لك ولأمتك من ضرب السيف
Men daraba sayfa elfe şehrin fi Ramazan bani İsrail. Kebirciler aytdı, Allah subhanahu wa ta'ala kayrılıp, ey Muhammed, senin ümmetinin etti, sen için, ve ümmetike, senin ümmetin için, Bani İsrail'in zamanında kılıç bilen 1000 yıl uğraşkandan artığırağı dedi. Aramızda bizde 2 rekat namazımız 1000 yıl kılıç bilen uğraşta jirgönden artığırağı dedi. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا طلع الفجر في ليلة القدر نادى جبرائيل عليه السلام Kadir keçesinden tam jirgönden kiyin Cebrail aleyhisselam çakıratdı. Ya maşerul melaike Ar-Rahim. Ey perişteler cemaati deyip tekrar çakırattı. فَيَقُولُونَ يَا جَبْرَائِيلَ مَا سَنَعَ اللّٰهُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا اللَّيْلَ مِنْ ümmeti Muhammed. Anam perişteler, ey Cebrail, Allah Teala bu gecede Muhammed'in ümmeti için Müslümanlara ne kıldı? Ne verdi? deyip perişteler hayırlardı. فيقول لهم إن الله تعالى نظر إليهم بالرحمة وعفى عنهم وغفر لهم إلا 4 نفر. Ondan ki Cebrail aleyhisselam Allah'a hayranıp Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ın rahmet nazarı bilen karadı. Allah'ın günahını keçirdi. Allah'ın günahını keçirdi. Bürok 4 adamın günahını kesirgen yok dedi. Kadir gününün hürmetinde vardı rahmet nazar. Kimde Allah Teala rahmet nazarı bilen karagan bolsa Allah Teala adamda azaplayır. Rahmet nazarı bilen karadı. Allah'ın günahını keçirdi. Bürok 4 adamın günahını kesirgen yok dedi. قالوا من هؤلاء الأربعة أنكم تشتبه سرنا يا جبريل الله كم بيرد قال مدمن الخمر وعاق الوالدين وقاطع الرحم والمشاحنة أنا جبريل عليه السلام aytdı Allah arak içkende araktı taştavay suudu kanday içken bolsa arak gününü arak menen ötkөрgөн adamlar araktı taştabastan arak içip жүргөн bolsa ata-enesini ak kılgan bolsa, tuğançılıkты üzgön bolsa, bir musulmandı. Kömülü kaldırıp 3 günge çeyin süylüvegen bolsa, muşahara. 3 günge çeyin süylüvegen bolsa, uşul adamlardan günösünü keçken yok. Uşul ulu günde dağı, kanday kol kötürüp iylap jaldırasa dağı, bu günde alardan günösünü kesmeydi. Sebebi Arak içken adamda uşul kunga çeyin butuna turdu dep ukkan emesmiz. Joktuңuzдар mı? Arak içken adam naborot emne bolup kalat? Mazakka kalıp kalat. Şılgınga düşüp kalat. Bir kişi var eken araktı pastayan içetti. Suudu kanday içse araktı da ошондой içetti. Bir gün arakta jatıp kalıptı. Ey kalança, Türk ketsin mi dese, oy turarsa getirebilir, turalmasa da getirebilir. Oşul adamga at bolup kalıp kaldı. Palançının sözünü unutup kaldı mı dedi. Oşoldoy mazakta kalıp gider. Arakta taşlara kalır. Oşol üçün bu ulu keçede Ramazan ayında oşul arak menen nasıl sigaretli taşlayın dep çün жүрөктөн niyet kılaydı. Çekip жүргөн adamlar. Eğer arak tuğralı keldi o Kur'an'da kelgen nas menen sigaret tuğralı kelgen emes dep köpçülük aytdı da. Bürok oşul nas menen sigarette Bismillahirrahmanirrahim dep çekçe desin çeke almaydı. Çeke almaydı. Bismillahirrahmanirrahim de çekçe desin çeke almaydı. Adam biz Er-ricalu kavvamuna alen nisa
Allah Taala ayallardan erkekti jogorу koygan. Biz erkek bolgandan keyin niyet kılıp taşlayız oşol nerseni. Taşlayız. Erkek bolgandan keyin niyet kıldıkpı taşlayız. Uşul жүргүнгө күндөн баштап. Эми экинчиге келсек, ваакул валидайн. Ата-энесине ат кылган адам. Бул күндө күнөөсүн кечирип жетти. Ат кылган кандай? Ата-энесине нааразы кылып ыйлаткан болсо. Биздин ата-энебиз, апабыз bir ölümden kalıp töretте жаткан аял bir butu uyda olsa bir butu görde deydi. Kırgızda söz var. Bir butu uyda olsa bir butu görde deydi. Sebebi azı köpçülük karındaşlarımız töre yapmayı ölüp gelip jatar. Bu dini bilen koşlaşıp jatar. Bizdi apamız bir ölümden kalıp jarak dünyaya alıp geldi. Jarak dünyaya alıp geldi. Бирок ата-энебизди нааразы кылып жатабыз. Ата-энебизди нааразы кылып таштап жатабыз. Атага келсек, бул дүйнөдө канчалаган гүлдөр бар. Гүлдөр бар, туурабы? Гүлдөр бар. Бирок ар бир гүлдүн өзүнө татыктуу жыты бар. Ар бир гүлдүн өзүнө тиешелүү жыты бар. Розанын өзүнө тиешелүү жыты бар. Ар бир гүлдө өзүнчө жыты бар да. Ата дагы ападан калышпайт экен, жакшы көрүп жатты. Ата дагы жакшы көрөт. Биз ата эркектер кос сүйлөткөнбүз дагы катуу тийип калат. Ата бирок ападан калышпай жакшы көрөт. Менин атам жакшы көрөт, башкасыны жаман көрөт. Бардык балдарына ата-эне бирдей жакшы көрөт. Бирдей жакшы көрөт. Ошондуктан ата-энебизди нааразы кылган болсо, азыр барып, же болбосо телефонду чалып, дуасына кечиримге алайлы. Аллахын чалып, ата, апа, менин күнөөм, мени сизге катып айткан болсом кечириңиз. Кээ бирөөлөрдүн ата-энеси бар, кээ бирөөлөрдүн жок. Кээ бирөөлөрдүн атасы жок, атасы бар. Биздин атабыз жок. Atanın kadrini ata yok bilet. Enenin kadrini enesi yok bilet. Oşonduktan atası dirüler, apası dirüler. Ata bilen apanın kadrini jedeyli. Bul kimdin atası, apası dirü olsa, bul değiştin darbazası açılır denen adamlar. Kimdin apası, apası dirü olsa, oşol atamız, apamız dirü kezdе, oşol eşikten kirip kalaydı deyişti. Ошондуктан бүгүн кадыр кечесинде чалып бир ата-эненин абалына сурап коелу. Эми бир тууганга келсек, бир тууган бир тамакта жеби. Биз төрөлгөн учурда агабыз, эжебиз уланган. Агабыздын, эжебиздин бир сөзүнө таарынып жүргөндөр бар. Кебір бір туғандар, бір сөзіне. Эми ошол бір туғандар бұл жашоодун ыстыгында дагы, суугунда дагы жүрүп болуп турган адамдар. Бұл бір туған ата менен ападан калган мурас. Ошол бір туғандар бір кыйынчылык түшүргөн болсо тирей турган адамдар. Эгерде бул дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, сизди жууп Sizdi жуугандан жийиркенбей, чын дилинден жууп, сизди көтөрүп апарып, кабырга кое турган адамдар да ушул адамдар. Ушул адамдар. Адам өлгөн учурда адам ар кандай түскө айланып калат дейт. Кара болуп кетет дейт түсү. Кичине адамдар чоңоюп, чоң адамдар кичинейип кетет дейт. Ошондой учурда сиздин эгерде бул дүйнөдөн өткөн болсоңуз, сиздин айыңызды жапкан адамдар ошол адамдарды көрсөтөт. Ошондуктан келиңиздер бүгүн улуу күндө бир тууганыңызга катуу сүйлөп койгон болсо, чалып кечирим сурап коюңуз. Эми бир мусулман бир туугандарга келсек, Аллах Таала иннамал муъминуна ихва
mo'minlar bir tuğan dedi. İnnemel mu'minuna ihva, bu mo'min musulmonlar bular bir tuğan siyahtı. Oşonluktan bu kesede kimge qattiq söylep qo'ygan bo'lsa, o'shalardan bir kechirim so'rab qo'yaylik. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في ليلة القدر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة والإخلاص 70 مرة، فإذا سلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. İbn Abbas radıyallahu anhu, Allah razı olsun almıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette: kim Kadir gecesinde 2 rekat namaz okugan olsa, 2 rekat namaz okugan olsa, her bir rekatinde Fatiha'nı okugan olsa bir yol, Fatiha'nı okup, İhlas'ta 7 yolu okugan olsa, andan keyin aytsın: Estağfirullah ve atubu ileyh degende 70 yoludur. Estağfirullah ve atubu ileyhin manisi: Allah'ım men senden kechirim so'rayman, men senden sana tövbe qilaman deb 70 yolu aytgan bo'lsa, Allah Taala al adamning o'rnidan turmasdan al adamning ata-onasining gunohini kechiradi. Ata-onasining gunohini kechiradi ve yeb'athullahu Taala meleke إلى الجنة يغرسون له الأشجار ويبنون القصور ويجرون الأنهار ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. Ondan keyin Allah Taala bir perişteni bir işe öğretti. Anın adından darak ekti. Darak ekti. Ondan keyin anın adından saraylarda salıb, ondan keyin alarning canından daryalarda ağızıp uşunçalık qo'z qilib jasakdi. Anın adından. Bu dünyadan oşon nesneni görmeyince bu dünyadan çıkmaydı. Karanızlar, uşun Kadir gecesinde bizden ilk rekat namazımızın darajası. Estep kalmanızlar bunu. 2 rekat, birinci rekatta Fatiha'nı okup, ondan keyin 7 yolu İhlas okuyorlar. Birinci rekatta. Hayra sajdaga barıp, ruku kılıp hayra turgandan keyin 2. rekatta Fatiha'nı okutup, hayra dağı 7 yolu İhlas okuyorlar. Fatiha'nı okuyorlar. Ondan keyin ruku sajda kılıp bütün, ondan keyin salam vergenden keyin, ondan keyin turbastan Estağfirullah ve atubu ileyh degende 70 yoludur. 70 yoludur. Estep kalınızlar, azı bayan bütkünden keyin eşikte çıkıp, jön ele vakit ötkörmesinden söyleşir. Uşul namaz okul. İbadat kılıp ötkörünge hareket kılınızlar.